Da li vi smatrate da bih ja, Aleksandar Stojković, borac prve kategorije Vojske Republike Srpske, ratni vojni invalid, trebao imati zabranu da učestvujem na bilo kojem festivalu u Federaciji Bosne i Hercegovine zato što sam bio pripadnik vojske od prvog do zadnjeg dana. Pogubio najbolje drugove, izgubio rodni kraj, izgubio najljepšu mladost. Da ja trebam nekom da se pravdam. Zašto smo mi pozvali naše kolege da dođu da igraju ovdje predstavu? 30 godina nakon rata. Dve vlade Federacije Republike Srpske su neki dan sjedli zajedno i sastančili. Jel nije neko pitao, možda ima neki zlatni Ljiljan tu? Možda ima neki koji je mene ranio 92. Pa šta? 8 godina nakon rata Njemačke i Francuske oni su potpisali prvi sporazum o saradnji, dan danas te zemlje sarađuju, a milioni se jednim drugima ljudi ubili. Jel treba da živimo u tome svijetu? Jel treba ja mog Marku da kaže, nemoj slučajno da pređeš u Sanski most svom prađedu, mom djedu Jovanu na grob? Jel treba to da radimo? Jel treba slobodno, moje saborce, moje kolege iz tih udruženja, pozivam moje saborce iz tih udruženja da dođu kod mene, da sjednu sa mnom, da ne slušaju natpise senzacionalističke po raznim, ovo je đavo koje je izmislio, ovo je sotona koja nam čuči na ramenu, da dođu i da me pitaju i sve ću im reći. Od njih ja ništa ne krijem. Naša krv je ista, i moja i njihova koju smo prolili, stvarajući